Yuda. Yesu. Yuda. Oh my God. Abazamusha. Seko karutu zimaze sha. Zadesi ariko. Munde. Aha. Oh my God. Asoni bicyukiye umuntu muri iki gitondo. Ese ni mwe bishaka ibyo byawe. Nsawa. Sobuja ari he? Urabona ari ipantaro nambara se? Urufunze mu mutwe. Ndimo ndamushaka. Twaraye duhekenye ibijumba byinshi. Ubu tuvugana ubu yagiye kwa muganga. Kiva kwa muganga. Mubwira nyita imbere ko agera. Abimubwiye. Nano Kosha. Aka kanya wari usufunga. biri mu byo memberwa ariko. N'amarida akinyeganyeza se. Ira nubigireho ikibazo. Ira ni apusi yawe. Imirindi ingana kuri. Ku buryo igenda inyeganyeza n'amarida. Ariko turayigaburira. Twarayigaburiye cyane. Ese yanyu sikuri ingana nk'umuntu kurya amarido yinyeganyeza. Niko bimeze. Nagafunguze se nahe ngaha. Ngaho wari uhagaze se rurebe n'ubu rugenda. Kafunza mu kanga pasi wawe. Gakubitwa n'inkuba. Kani minsi. Oh my God. Pull up. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Kapa nakucika. Umahonga usha. No. Uyu munsi twifatira. Niko sha. Bimbwire neza. Abaye pusi kuva rya. Jesus is Lord. Kino umupira se. Gukora uvuga bavase tuzamuka. Ayubukode. Sari meza ndashaka amafaranga y'ubukode. Nyine urabizi boss. Muri iyi minsi rwose koperative tuzamurana ibisambo yarahagaze ubu ngubu nta hantu n'umuntu ari kwiba na hato. Se birande. Oh my God. Birande. Ariko humura rwose. Meza Ngiye umugoroba ndarara nyaguha. Numvisha uvuga ku kintu cy'amafaranga. Urishyura umuntu amezi 3 ngiye tumaranye umwaka n'igice na. Usuri umuhoyi. Ntubigire ikibazo. Twari twabetsinze buranye n'agakipe kanje karatsinze. Byo mbetting kamurya imigeri ngana Muri kuri. ikipe yanjye ratsinze nyine. Ibyo tubyore simbyitaye. Gupfuye umugoro kuri burarumaya ya. Aho se kunjyana ko muzanira inyama z'ubu. Genda. Kongora hano yawa. Utayama. Komeza. Kandi ubwira cyo kikoze cyawe. He tried it. Yuda wakahabirwa. Karame boss. Kwa mukiga. Subira bijoro uri kuvuga. None se boss uvuze ko nyine ugapfuye ni ubu mwishe. Wo gapfa rubenje urabona ndi umuramba. Ntago uri wo. Sibyo nshatse gusobanura. None se reka nkubaza. Harya ngo hashizaga igihe? Umwaka n'igice ko kutamema. Ubundi reka nkubaza. Iyi nzu wigeze urara hanze? Hoya. Wigeze uburara? Ntago naburaye. Amashuka urara musingi wayaguze uri guyasuriramo. Ari kuyafura. Amavuta wisiga sinjye yagura. Kubwiza mpamvu. Pompasha hano amujinga. Boss pompasha. Oya. Uratinyuka. Ariko boss. Mushe. Nabyo byari maze boss. Kutamanuka ariko. Kutamanuka. Ngo iki?
Kasha, skora siporo sha, skora siporo dore zibyubusha umubiri sha. Adasewe kuri hano. Uje gukora siporo nawe se? Mbisa amagambo ubwo nabyo bitsaye. Se ko ndi kubona uri kumwe na bebe byagenze bite? Sevia narakigaye ariko twanabura. Je? Akuse none uyu mwana hano se turi kuruwa ruje. Umva ndakwiye mutandukira umwana. Nase ntago bikubaza ntago uri se. Urashonje se gute wacana? Ubundi wowe uri uwanjye. Ise ahubwo umva ikinzanye hano. Uyu mwana naramureze kuva nyimutwite ndamubyara. Cyagenda muzunganire na madamu wawe. Ikindi cyo gihe nawe ngukomerezeho. None dore uko nganye mfite imyaka 9. Namuteje ingingo dore ni mukuru n'umusore rero nawe aho naniriwe bari gukomereza. Cyo nyine uzagenda ubishimira abaganga bagufasha kumuha inkingo akava mu kwezi kumwe akabagize imyaka 9. Ukareba na. Ibyo bitambangira kubona ari ibyanyu. Uyu mugabo ashaka kubasamba. Atinya imbwa uzamutema. Se bebere kankubaza. Kubwo iki gipangu arizo mbana nazo gusubura urumva uyu mwana hano azahaba. Iki? Urugero rebira injiye mu. Reba nazira zicaye hano. Nakureba zazi ninirirwa ncamo hariya hose. Urabona zirambwa kandi zose zirara hano mu gipangu. Urabona uwo mwana hano yahaba ni batinye imbwa. Zirambwa zose zahimukira umwana. Ubwo urumva byagenda bite? Mumbere. Dore ukareba. Kurazi. Kamubwire Hirwa. Dore uriya niso yitwa Kema. Ugende muzabane hano. Ngiye kwishakira ubuzima. Sibyo? Genda. Injira. Manda, hano birakaze. Hano. Mada, hano mwana ntiyahaba. Marusha. Bikira.